Turabasuhuje kandi tunabaha ikaze kuri iyi cano ya Bumbogo Real Estate, aho tugiye kubazanira inzu ihendutse cyane miliyoni 8, ariko zishobora kuganirwaho kuko nyiri iyo nzu afite ikibazo, afite impamvu, reka tureke kuvuga ngo afite ibibazo, ariko afite impamvu zifatika zituma agurisha ahantu he. Ni ahantu hari mu miturire nk'uko mubibona, tugiye kujyayo, ni mu nce z'aha ngaha tugiye kujyayo tuhabereke uko hameze. Murahabona ni aha ngaha, tugiye kumanukira hano hantu. Murabona iki kigo ni ikigo kimwe mu bigo by'amativeti, bimwe mu bigo byafashe izina hano mu murenge wa Bumbogo. Ni ibigo byiza, nkwifuriza no kuzanamo umwana wawe hano. Ni ahantu heza, bafata abana neza nta kibazo. Reka tumanukire aha hantu rero, hariya ni kwa muganga, noneho tukwereke, dukorane urugendo tujya kukwereka iyo nzu ihendutse ya makeya kuri miliyoni 8, ukaba wanegosiya na nyiraho akahaguha. Ni mu miturire, ni ahantu hafite pariseri ngari rwose. Nta handi hantu ushobora kubona kuri ayo mafaranga hano mu mujyi wa Kigali hafite pariseri ingana gutyo. Reka tuhagere tuhabatembereze, tubereke n'inzu irimo uko imeze. Murabona aho tugiye ni imbere aho tuvuye ni imbere hariya. Tuba tugerageza kugira ngo videwo itaba ndende cyane ngo izabarambire. Reka dukomeze tugendane. Aho tugiye ni imbere hano gatoya. Murabona iyi mihanda yose ni muri site. Ni ahantu heza cyane. Muri kubona ni ahantu ku muhanda neza. Iyo ni ipoto, uru ni urutsinga rujya kuri iyo nzu. Ni ahantu hafite amazi, umuriro. Ni ahantu heza cyane. Reka tubereke rero, twahageze. Dore ngaha inzu irimo, dore ni iyi ngiyi. Murabona ko ari nini, ntabwo ari iriya yo hirya. Inzu irimo ni iyo ngiyo, ngira ngo murayibona ko hameze. Pariseri yaho rero ni iyi ngiyi, na hano mu rugo harimo pariseri. Reka tujye no kuri pariseri yayo ijya munsi. Ni mu miturire ijya munsi y'urugo rwaho, kugira ngo mubone ko ari imari. Ni imari itari butinde ku isoko rwose. Dore pariseri iraza igaca hano ikamanuka. Ni hanini cyane, igatambika no munsi y'urugo hose, kuko imiyenzi muri kuyibona nk'uko hano itambitse. Ngira ngo muri kubona imiyenzi uko itambitse. Dore ngaha haratambika hakageramo hirya, hakazamukira nyine ku nzu ugana ku muhanda. Ni ahantu hanini cyane, ku bantu bashobora kugura, nk'abantu bashobora kugura mu Birembo, mukagura hariya mu nce za Musave. Nta hantu na hamwe ushobora kubona pariseri ingana gutya hano mu murenge wa Bumbogo, muri ziriya nce zisa nkaho ziteye imbere cyane kuruta aha ngaha. Kandi n'aha ngaha ku kijyanye n'iterambere muri kuribona ko atari kure y'umuhanda. Uhagera kuri moto ni 1500 uvuye aho ngaho tubabwira i Musave no mu Birembo hasi. Murumva ko atari bugufi, atari kure y'umujyi wa Kigali. Aha hantu ntihabacike, ni ahantu hahendutse, buri muntu yakwifuza kuza gutura. Ibi ni ibibanza byose, ni ahantu heza muri karitsiye nziza umuntu wese yakwifuza gutura. Ngira ngo murahabonye, iyi pariseri murayibonye, mubonye ko ari diru, mubonye ko ari imari ya makeya. Mwihutire kuza kuyigura. Mumfashe umpamagara bafite gahunda, tuhita tunabirangiza. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.